محمد امیر جو چھڑو نہ لائی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ضروری نہ ہے تو جن جی ہتے لائیا ضروری نہ ہے جن جی ہتے لائیا اتے بھی لائے ہوجے یہ بڑا بڑا کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی تھی سکے تو جہنم جے ترے میں ہوجے اے غریب ہاری مزدور اے کوڈر کلے تے تس آوانا ورائندو ہے نانگل تاڑیندو بنی کندو بیچارو کپڑا پھاٹا انگوشو پاتل تس جُتی دی چھگل تس انہاں کو ہتھ ملانے جے تیار کونے تھی سکے تو یہ غریب ہاری مزدور محنت کش قیامت کے دہاڑے پاک محمد کریم جے پاکر میں زندگی 2 دن کی ہو یا 100 سال کی گزر جائے گی زندگی 2 دن کی ہو یا 100 سال کی گزر جائے گی کاندھے پہ کملی ہو یا کہ ہو شال گزر جائے گی اگر امیروں کی باقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی سبحان اللہ غریب جیسا جی زندگی ظالمن کا ظلم سکھا جو ڈوک کیڑو ہو جو غریب ہو جو کوئی روح کون پوتی چل کو غریب چمو مانوا دیندارا نیک نمازیا موحدہ مجاہدہ جنت ویندو اے کو امیر جیکڑے نیک نمازیا چمو مانوا ظالم نہ ہے اسا سبنی وڈیرن جا مخالف بنایو جے وڈیرا انصاف وارا ہے جے مانن سان ظلم نہ تھا کن نیک نمازین اللہ کے راضی تھا کن اسا انہن جے دعا تھا تو اللہ انا ودھائے سبحان بالکل سٹھیا اسا زمیندارن جی مخالفت کرنا ہو وڈیرن جی مخالفت کرنا ہو پھاتارن جی مخالفت کرنا ہو نوابن سردارن خانن جی مخالفت کرنا ہو تو انما مراد صرف وہ ہے کہ ظالم ہے انہن جا مخالف ہو باقی جے چنگا ہے ان جے دعا تھا کہ اللہ نہ ودھائے گل بالکل واضح ہے مدینے جے سائیں فرمایا کو غریب چمو آت وہ بھی جنت ویندو کو امیر جن دیندارا وہ بھی جنت ویندو پر بنی جہانن جے سردار فرمایا فرق یہ ہوا تے یہ غریب ان امیر کھام 500 سال اول جنت میں پہنچے سبحان اللہ انہوں کے پنجھ میں 500 سال لگی سبحان اللہ یہ غریب مسکین جڑے یہ جہان چھڑی دو نا اللہ اکبر اللہ سے ان جلائے جنت جو ماڑیوں سنگاری دو سبحان اللہ اللہ سے جنت میں ان جو ماڑیوں ڈیکوریٹ کرائے پردہ کھڑائے ان غریب بڑے کھرب ہوئے ماڑیوں موت والے وقت میں دیکھا رہی سبحان اللہ فرشتہ جوندس گنتی نہ کر دکھ جانیاں ختم کیا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ سبحان اللہ جسن رب کو جلائے جنت جو ماڑیوں سنگاری ہوئے حکم تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحان اللہ دعا کرتا اللہ پچھاڑی چلی اللہ پچھاڑی چلی اللہ کو کلمے جو موت دے اللہ ایمان تے موت دے اللہ سکے غلط کارن کھا بچائے اللہ جے پیارن بانن جو نشانی پہلی نشانی نوڑت کندہ بی نشانی جاہلن سا بحث نہ کندہ تری نشانی جو راتیوں اللہ جے ذکر میں تسبیح میں قیام میں رکوع میں گزرن چوتھی نشانی جہنم کا پناہ کندہ پنجی نشانی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اجایو خرچ بھی نہ کندہ بخیلی بھی نہ کندہ وچت رہا یا بیو ترجمو گناہن تے خرچ نہ کندہ گناہن جا کمن تے خرچ نہ کندہ گناہ
जे कमन ते खर्च न कंदा नेकी जे कमन ते खर्च कंदा मस्जिद में खर्च कंदा मदरसन में खर्च कंदा आलिमन तालिबन ते खर्च कंदा यतीमन मिस्कीनन बेवा औरतों पे खर्च कंदा ये खर्च करने दा मसरफ वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। सुभान अल्लाह। अल्लाह जा प्यारा बाना जे के हमेशा या अल्लाह मदद जा नारा हणंदा। सुभान अल्लाह। अदा छा चाहियो चौना या अल्लाह मदद जा नारा या अल्लाह मदद जा। अब सही तो फरमा उदूनी अस्तजिब लकुम। मौलाना मांखे सॾु कंदो कर मां तोखे जीअं सां जवाब ॾींदुसि। पर बी जगह पे कुरान में रब तो फरमा है वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुका फइन फअलता फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। जबाना माखों सवाब देखे सॾु न कजाए ॿियनि जे हथनि में नफ़ो थी न नुक़सान थी माखे छॾे ॿियनि खे सॾी दे त ज़ालिमनि मां बणिजी वेंदे। वरी रब थो चए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह वरअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सुभान अल्लाह। सीनन जे राज़न खे ॼाणण वारो केरु? अल्लाह। मज़लूमन जी दाद रसी करण वारो केरु? अल्लाह। हर मुश्किल वक्त में मदद करण वारो केरु? अरफात जे मैदान में हजरत आदम जी मदद कहीं कई। बेड़े जे विच में हजरत नूह जी मदद कहीं कई। बाहि जे आराह में हजरत इब्राहिम जी मदद कहीं कई। छुरी जे हेठां हजरत इस्माइल जी मदद कहीं कई। मच्छी जे पेट में हजरत यूनुस जी मदद कहीं कई। रण करे थो चए अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। इनजे करे हमेशा चवंदा तो या अल्लाह मदद या अल्लाह ओके चाहिए खारो ॾाढिया या अल्लाह मदद चाहिए खारो ॾाढिया या अल्लाह मदद बुलंद आवाज़ सां या अल्लाह मदद। तुझे घर ते भी लिखा